Tugarahagera si koko ukuntu tuba twasezeranye ko aranza kwantanga none ndi kubona atarahagera kamutange muhamagare mutungure mbega umubebe wanje we ngiye kumutungura ariko shana namukumbuye tu Allo baby none sande twasezeranye ko turahurira ko tutari wahagera byagenze gute andi mwana ibindi buri kwikora sinamenya urukundo ngukunda uzikunda ngwemera dupange ko turahurira ahantu ukererwe urabona ari byiza ntabwo ari byiza rwose ngaho base ihute ndagutegereje kandi sha ndagukunda mani ndanagukumbuye rega ndagukumbuye rwose wakwereka ukuntu umeze mani ukareba urukumbuzi ngufitiye ukuntu rungana ndi warurenga rwose ndagukumbuye cyane baby sha wakwereka ukuntu ngwemera saha ndagutekereza umunota ngagutekereza emwe nidakika ndagutekereza ahubwo ndi abantu babibaza tipe yarasaze cyangwa mwana uje ubyumva ndakwemera baby ura rero ndagutegereje dore ko kubera no kwicara cyane mfite ibitotsi ahubwo man ihute dore ndikumva nshaka gusinzira ihute ndagutegereje noneho turi kumwe nawe mukanyuje sawa Yes, man. Big up yourself. Okay. Shama ndiye shaka umuntu nabamubaza imisi ndarya man. Je nameze ng'ikiyoni cya burayi kabisa. Abantu nitara man tugende man. Je ndagiye ubwo ibyo ndahurira imbere nibyo ndarya. Tugende man. Bagiye. Man, nireba man. Basman. Najya mbere kaza tuje gutubura umuntu warahinze. Ndari bitugende. Kanzwe nje mfite n'imiti nakuye ikibungo. Ye. Uzambaho man. Kumukubita imbumbya gusa ibintu bigakora man. Kano nakao man. Nakao. Mimi wagakuye man. Kibungo man. Gende man. Yes. Mbas. Utakaraba gucika ngo nibine bishaba bisanzwe. Dot. Nagatera utuzi. Kamera ngibishaba. Ariko nugukubita umuntu ibumba. Agata yuma. Je. Yuma. Gende man. Kwagi. Ariko mama ubu munsi byarabuye ndagaswa abakiriye babuze ariko nanjye abantu baturahura bwa mbere nanjye ndabakorera ubugome babandi bakoraga ngabaseka nanjye uyu munsi ndarusora Mama. Yes. Daga telefone gute? Meze gute? Ito. Ari mutafu. Shaka. Telefone ngo ka 2 5 Kitatu gute. Ufite bitanu. Shaka na kandi. Wa mushuti wanjira. Ibisibi baho. Yagenze ute? Mbaye. Siko yapfuye. Kamujyane mu rugo iwabo babimenye pe. Ndagaska. Sha ni ibibazo. Ngo naje debe nje giye kwidundira ara hepfo. None mushuti wa mbaye. Ye. Uri muzima sha? Hemwa. Uri muzima? Nguye hemwa. Uri muzima sha? Ibintu byanje ngabiri. Ibiki? Ibintu byanje. Ukuye ara hepfo ibintu. Akakapu kanje mwa kagiye. Ibiki? Akapu kanje n'amatelefone. Jewe ndagapfusha inga y'umutuku
nagusanze wapfuye ahubwo uzutse ute. Ndabidufite mwa. Inde. Ndadufite. Sanze wapfuye Nakujana mwa. Nakujana. Uravuga ko nduje wapfuye. Urambereza ibintu byanje mwa. Urambereza ibintu byanje. Man. Ndi kumva natose. Cyangwa ninyariye wa. Imvura yaguye. Ahubwo se ko narutse ndi kumwana n'umubebe wanje fone. Natwe nzi ko ndigeze kuyituma man. Ibintu ntago byoroshe. Ndumva natose iki fone bayijanye ibibazo ni ngijandera ni ngibyabarora. None si fone yanje kuba nyibuze kandi amafaranga nayiguze ko nzi iyo nayakuye ko nasanze ngutya z'umugore. Mana ko iyi telefone ndayikura kandi bunze ndebeke ibi bijura nabibona pe ariko nimbabona ntabwo barangiza turagohana neza neza. Masita rero nawe arakomeye. Utu tuntu ngoze gusa duhise tumvuna guca. Ahubwo ndi kwahagira wogira ngo ndona ariye. Ariko Masita arakomeye pe. Utuntu yanyigishije nimugoroba ndi kuvuga uti umuntu wanyibiyene nzamwica. Ejo bundi mwakira cyumweru. None ndandi kuturanirwa ariko hari akantu nakoze kameze guca. Hari n'akandi ko bakora ariko nzamwiyemeza reka ngende izi zirabaye ndi kubona isaha igeze mu masaha 2 kandi nabyutse saa 10 kangende siporo ngoze zirahagije wenda nzanamubona nzamutera utundu ngo turakomesha aho ninda ziri ku sinibiki biri kunjara ndona raye ngarabye umubiri ariko nibi bishati byo nkora n'agasiporo ndomberuka kubifura nebijyanye mwangibe nurumasa inda ziri kunjara reka ngende aka gashati reka ndanga kurema ndabwira mugore wanje agafureda ndaguruzemwa ndanguruzemwa umva ndanguruzemwa ewe sinakubwiye gatari njewe oyamwa abagabo bwo muri gupfika ipere nambe barata uyu mutipe yanyibye amatelefone n'igikapu narindi gucuruza witora ijana cyangwa muri kwishwana mwembo nyine telefone nabi oya none abaye n'uyu niki gisanga cyanyibye yumvire rata uyu mutipe nzanze yapfuye ndamwikorera mujanyi wabo
umva kundu bigenze ngeze hari haruguru mbona karatsimbutse gatsimbutse kanyirukangaho usanze ndi kwirukanga none ngo ngibiye telefone kandi nasanze kapfuye niko sha aho ndobura umwe muri babandi babateka mitwe aho kubwo nico oya banyibye iki ni igisambo none se ikibazo mureke mbabaza weho n'uyu muraziranye ye muraziranye je turaziranye urukumva turaziranye nari mujanye wabo yapfuye yarajyamye ari hepfo yapfuye mujanye wabo mbona karazutse none se wowe nyuma yo gupfa urukumva ko Nzamugendekeye wapfuye ute, ni ndamwishe. none ukishwanishwa ngo bakwibye oya nje banyibye iki ni igisambo canyibye wapfuye ukazuka ye nico wapfuye gisambo gute wazutse nanje usanga uko yanyu oya wanyibye ivyo mubimubaze niwe wabikoze byose ni igisambo niwe wabijanye muzi n'ikindi mureke twanzure banyibye telefone kandi amafaranga yo naravuze ati nanjye bayinyibye nawe cyangwa niki nibo bacisha amafaranga naco bagenengeje usanga naraho ibumva mwembi babibye kugira mutagira nani jewe mureke nje mfite mushuti wanje wigaga amakarate agigiraga mu bitari naye hose aragazi byanyabye arabizi za Afrika biki amakarate yasimbutse